Singama Red Nation sedlulisa okukhulu ukubonga kubaba laphana uThwalofu nobaba uAyanda Msweli ngokusigcinela iqhawe lethu likwi-trend. Bafethu asilivuma iqiniso, yabo ukuthengwa kwale moto ebithengiwe bekuzoyidla yonke i-trend, kodwa iqhawe lethu ngokuthi kuvele leza ndaba ey'vele laphaya kubaba uKhoza, lokho kwenza ukuthi iqhawe lethu ligcine lilokhu liyibambe njalo i-trend. Thina akazoyibuka ngale ndlela eniyibuka ngayo. Ukube kuthiwa leya nkulumo kababa uMsweli laphana akabuzanga, kube nje ubaba uMsweli uke wangabuza ukuthi lo mbuzo awubuzile lekani bafana iqhawe lethu beliluzile i-trend, kodwa iqhawe lethu liyibambe i-trend bafethu, liyibambe i-trend bafethu, namanje lisayibambile. Bize kabi leya moto, ngibona ithi kube kuthiwa ubaba uMsweli awubuzanga la mbuzo besiqumbeke phansi. So iyona nto leya nenza ukuthi singanaki nokuthi konje kunemoto ethengiwe. Siyabonga sithi up baba uMsweli, up baba uThwalofu, up Sikhova, up.